Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka seni Pesta Kesenian Bali ke-45 ini dengan resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Selanjutnya Ibu untuk dapat membuka Pesta Kesenian Bali ke-45 dan PDAY ditandai dengan pemukulan kempi. Mohon berkenan mendampingi Gubernur Bali. Hadirin undangan dimohon berdiri. Mohon izin untuk pemukulan kempi akan kami hitung beri hitungan ketiga. 1, 2, 3. Telah dilepas oleh Profesor Dr. Universitas Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Negara Republik Indonesia, ditandai dengan pemukulan kempi dan disambut dengan suara subuh, panggung gong, kebiar gede, serta disambut dengan dan berdangun persembahan Institut Seni Indonesia Denpasar. Hadirin undangan yang berbahagia, bertahun tema Segara Kartik, komposisi gamelan dan mendaki, memuliakan variasi Wanata Raja dalam perayaan yang segar atau laut, berorientasi Maha Urip Kauripan.
Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah kita saksikan bersama persembahan Siwa Nataraja dan Dang Merdangel dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Berikutnya kita sambut bersama Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Bidang Strategi dengan nama kabupaten. Tata rias modifikasi gaya Tabanan. Tata rias modifikasi gaya Tabanan merupakan tata rias yang tidak meninggalkan pakem dan ciri khas Kabupaten Tabanan dengan mengganti konsep warna tridatu, simbol kekuatan dan simbol suci, menggunakan kain ciri khas Tabanan yaitu selendang ancur berwarna merah simbol kekuatan dan keberanian, menggunakan pusuk tanduk melambangkan ketangguhan dan menggunakan bunga pudar yang menjadi suatu elemen penting dalam meriahan hiasan khas Tabanan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, next is Kabupaten Tabanan or Tabanan region. Under the leadership of Region Ikoman Gede Sanjaya and the Deputy Region Made Edi Wirawan presents their Pedaya performance. It begins with a district signboard headed by a girl dressed in traditional attire of Tabanan, wearing a red Japanese ancha selendang, symbolizing strength and bravery as a part of the Bali Art Festival 2023. The use of busung tanduk represent resilience, while the incorporation of bunga pudar preserve the essential element of Tabanan's distinctive makeup, symbolizing the fragrance. Tari kebesaran Jayaning Singasana Aum. Jayaning bermakna jaya atau kejayaan. Singasana bermakna tempat duduk atau lebih kontekstual dengan kota Tabanan. Aum bermakna aman, unggul, madani. Konseptor tari kebesaran Jayaning Singasana Aum adalah Bapak Bupati Tabanan, Dr. Ikoman Gede Sanjaya SEMM. Kejayaan kota Tabanan sebagai tempat duduk atau tinggi menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Kejayaan pemerintahan Kabupaten Tabanan sebagai singasana yang bergerak dinamis, bersinergi antara pemimpin dengan masyarakatnya. Karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, ketegasan dan demokrasi, serta cinta akan rakyatnya menjadi aktualisasi bermakna. Gerakan kreasi pasukan pedang pribadi. Pasukan yang mengumpulkan karakteristik dari setiap warna pasukan perang yang berani, bijaksana dan ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Perbedaan warna dalam setiap pasukan menunjukkan karakter yang ditampilkan. Merah menggambarkan keberanian, hitam melambangkan kebijaksanaan, dan putih menggambarkan keikhlasan. Perbedaan karakter juga digambarkan melalui pola gerak dan senjata pedang yang digunakan. Karya ini mengacu pada filosofi pemerintahan Kabupaten Tabanan yang berani, bijaksana, dan tulus, dan mewujudkan Tabanan yang aman, unggul, madani.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, creation of Pasukan Pedang Tridatu or Tridatu Swordsman. This creation is inspired by the philosophy of Tabanan Genesis, bold, wise, and peaceful government to achieve a state, superior, and civilized Tabanan. Different colors displayed in each group represent their respective characters, with the red symbolizing courage, black representing wisdom, and white depicting sincerity. And the variation in character is also portrayed through movement patterns and the swords used. Atraksi tematik Bayangkara dikisahkan saat Daniel Miranto tiba di Desa Beratan untuk menyebarkan ajaran agama Hindu. Desa Beratan kala itu dipimpin oleh Cinder Desa Beratan yang menangani adalah pembina ajaran baru kuno. Untuk Desa Beratan, saat didasarkan dengan ajaran Hindu, apalagi masyarakat di bawah dan menjadi pemimpin negara. Di saat Nabi Muhammad bersabda di Desa sebagai penjaga tempat tersebut. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Bayangkara, it is narrated that when Jankan Mirar arrived in village of Braban to spread teachings in Islam, the village was led by Kiban Desa Braban, a follower of ancient Pagan Desa Braban strongly disliked Jankan Mirar's teachings, especially as the villagers flocked to the ground. While Jankan Mirar was dedicated, he split the place, causing it to shift towards the middle of the field with the spirit of power. So I come to
Selanjutnya diikuti dua orang gadis dengan hiasan kepala membusuk banget khas Kabupaten Karangasem membawa gebogan bunga sebagai simbol ketulusan hati. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we move to the eastern part of Bali Province, Karangasem. Karangasem Regency, under the leadership of Regent E. Gededana and Deputy Regent Iwayan Artadi, present their precision performance. It begins with a distinct signboard carried by a woman dressed in traditional attire of Karangasem, wearing geringsing, penangan pegeringsing fabric and cinnamon Karangasem songket. Untuk memaknai tema Segara Kerti, Pramaneka Sandi Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Karangasem mengusung tema Segara Yatnya atau ritual liang laut yang selanjutnya diwujudkan ke dalam beberapa materi pawai, yakni tari Padma Raja sebagai maskot Kabupaten Karangasem, garapan kreasi Bina Warna Wangsa, dan garapan tematik Segara Yatnya. To interpret the theme Segara Kerti Pramaneka Sandi Samudra Cipta Peradaban, or the ocean as the creator of civilization. The ambassador of Karangasem Regency embraced the theme Segara Yatnya or Sea Ritual. This is manifestation in several precision elements, including the Padma Raja dance as the mascot of Karangasem Regency, the creations of Bina Warna Wangsa, and the thematic performance Segara Yatnya. Warna Wangsa, garapan kreasi menggambarkan anggota sekte-sekte yang berkembang di Bali, yaitu Sekte Swastika, Wasnawa, Bainawa, Resi, Sora, Brahma, Ganapatian, Asupata, dan Bodha Sogata. Sekte-sekte ini berselisih paham dan terkadang muncul pertikaian antar sekte. Garapan ini diiringi gamelan Selonding yang merupakan salah satu gamelan khas dari Kabupaten Karangasem. Tari Padma Raja. As the mascot of Karangasem Regency, Padma in Sanskrit means lotus flower, and Raja means radiant sun. And the Padma Raja dance represents the beauty and beauty of the lotus flower. And the Padma or lotus flower is one of the flourishing flora in Karangasem Regency. The Karangasem Regency mascot dance is performed by 9 female dancers prominently dressed in red attire, combining traditional Balinese dance movements with contemporary development. It portrays the beauty, grace, and fragrance of the lotus flower. The dance is accompanied by the tambur gamelan, a traditional musical instrument typical of Karangasem Regency. Segara Yatnya, atraksi tematik ini mengisahkan kedatangan kumpulan kembali memanfaatkan laut dengan beragam pelangi dari daun paku-paku dan menggunakan layar daun beku. Kemudian beliau mengadakan petualangan perahu udayana seperti dihadiri oleh pendeta Siwa dan pendeta Buddha, pemuka agama dan tokoh masyarakat. Untuk mengkreasikan paham Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa dengan menyuruhkan setiap desa mendirikan Purukayana Tiga, serta mengajarkan pemujaan dan pemuliaan terhadap laut dengan cara melakukan yatnya. Segara Yatnya, this thematic performance depicts the arrival of Empu Kuturan in Bali, crossing the sea on a boat made by kapu-kapu leaves and using the leaves sails.
He then had meeting with Prabu Dayana, attended by the priests of Siwa and Buddha, religious leaders, and community figures. Empu Kuturan declared the Trimurti doctrine, Brahma, Vishnu, Siwa, by calling for each village to establish the Pura Kahyangan Tiga, or 3 holy temples, and teaching the worship and reverence of the sea through young rituals. Hadirin undangan yang berbahagia, ada pun objek yang ingin ditampilkan, yaitu penggambaran pelindung Meru Tumpang 3 di Pura Siwayuti yang didirikan di pinggir laut sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Widi dan manifestasi beliau serta Empu Kuturan dan para leluhur. Atraksi ini diiringi dengan gamelan Belenganjur yang dibawakan oleh para remaja laki-laki dengan penuh semangat. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the object to be presented in this depiction of the Palinggi Merutumpang Tiga in Pursilayukti, located by the sea, as a place worship for Sang Hyang Widi and its manifestation, as well as Empu Kuturan and ancestors. This performance, ladies and gentlemen, is accompanied by Belenganjur Gamelan, performed with enthusiasm by young male participants. Alam dan spiritual. Diana mengedepankan toleransi, keharmonisan yang berkebudayaan, serta selalu menjaga, menggali kelestarian warisan leluhur sebagai komitmen visi pemerintah Kabupaten Gianyar di bawah kepemimpinan Bupati Umari Agus Mahayasa dan Wakil Bupati Ano Agung Gedemayun mengawali sajian kain air dengan menampilkan papan adat yang dibawakan oleh Jegek Bagus Gianyar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to Gianyar region. Gianyar, known as the city of heritage and cultural arts, also upholds the philosophy of Trihita Karana, the synergy between human, nature, and the spirituality. Gianyar promotes cultural harmony and the preservation of ancestral heritage as part of the tradition of Gianyar region. Of Bupati Agus Mahayasa and Vice Bupati Ano Agung Gedemayun. Pedayu begins with the presentation of district's nameplate carried by Jegek Bagus Gianyar, dressed in traditional attire of Pencemaran laut sebagai gagasan utama karya. Garapan ini dikemas dengan memadukan unsur pari dan olah kreasi dengan menggunakan sampah laut, organik dan non-organik yang membuat laut beserta isinya tercemar sehingga harus menjadi kewajiban umat dalam
and gentlemen, the performance tells the story of the meeting between the Lord Vishnu and Agadhiti. Discuss the damage inflicted after the ocean, symbolize the floating mountains of the trash in the sea. Lord Vishnu then instructed farmers and fishermen in the surrounding villages to perform the Maklam ceremony as sea created ceremony in the ocean with the aim of or Sagara Parisuddha. Saatnya or Sakti offering represent the cultural and spiritual tradition. Spiritual yang terjaga dari zaman dahulu hingga saat ini dalam memuliakan kesucian laut kepada Yang Maha Agung. Untuk kerahyuan Bumi Gianyar, terpilih Bali Selaras, visi Manutsat Kertilo ke Bali. Adapun objek utama properti dalam daerah ini berupa dan nelayan. Bapak Ibu hadirin undangan yang terhormat, berikutnya dari Kabupaten Gianyar mempersembahkan barisan peda air atau pawai Daud Hidup Rias Gianyar. Dilanjutkan pula dengan barisan pembawa upacara, Serati membawa gebogan, dan Banten diiringi oleh Bela Ganjel. Siap, dapat itu. Dan kita saksikan juga iringan Serati Pagus dalam gabungan Peda Air Kabupaten Gianyar. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan juga bersama persembahan barok, persembahan dari Kabupaten Gianyar.
Pada kesempatan ini mengusung tema Samudra Baniaga, perniagaan bahan. Sebagai gagasan utama PMA, diawali dengan seorang putri berpakaian adat khas Kabupaten Buleleng, membawa papan nama kabupaten, serta diiringi oleh penari ikan kecil-kecil sebagai simbol segala, dan ikan juga melambangkan keberuntungan dan kekayaan. Buleleng Regency, under the leadership of Acting Regent Iketut Lihatnyana, embraces the theme of Samudra Baniaga, or maritime trade, as the main concept of the Beda year. It begins with the princess dressed in traditional attire of Buleleng Regency, carrying the Regency's nameplate, accompanied by small fish dance, symbolizing the ocean or Sagari. Fish also represent luck and wealth. Hadirin, untuk mengimplementasikan tema Segar Kerti Prabaneka Sandi, Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Buleleng menampilkan 3 materi pokok, yakni Tari Pancasila sebagai maskot Kabupaten Buleleng, garapan kreasi nelayan, dan tematik dengan tema Segar Baniaga. Tari Pancasila diciptakan sekitar dekade 50-an. Tarian ini merupakan bagian terintegrasi dari fragmentasi Puputan Margerana, karya Ketut Merdana, seniman asal desa Kedis Buleleng. Excellencies, ladies and gentlemen, to implement the theme of Segara Kerti, Prabaneka Sandi, the ocean of creative civilization. The representative of Buleleng Regency presents 3 main elements. Pancasila dance as the mascot of Buleleng Regency, a creative performance depicting fishermen, and a thematic segment revolving around the theme of Segara Baniaga. Tari Pancasila, this dance was created in the late 1950s. It is integrated part of the fragmented Puputan Margarana created by Ketut Merdana, an artist from Kedis Village, Buleleng. Philosophically, this work is meant to celebrate the spirit of independence through the ocean of creation and artistic innovation without boundaries. The company's small gamelan symbol for this parade consists of Tunggal Wayang Gamelan, traditional Buleleng style competition. Selanjutnya garapan kreasi nelayan. Tarian bangsa nelayan dengan membawa dayung yang menggambarkan para nelayan sedang mengangkut dengan perdagangan dari tengah laut ke pantai. Gamelan sedang ini untuk menghilangkan garapan kreasi dengan berbentuk gamelan terowongan yang digunakan untuk mengirim pengairan dan bukan cara yang asli Buleleng. Namun terowongan dan kali ini dilengkapi dengan alat-alat perkusi lainnya seperti kendang jinde, power, reog, dan gong. Excellencies, ladies and gentlemen, we are now watching Fisherman Creative Competition. And this dance depicts a line of fishermen of carrying paddles who are transporting their merchandise from the middle of the sea to the beach. The company gamelan ensemble for this creative competition is in the form of trombone and gamelan, which is commonly used to accompany ceremonies and the monastic procession in Buleleng. However, this trombone and is equipped with the other percussion instruments such as kendang, jimbe, tawa-tawa, reog, and gong. Segara Baniaga, Pura Pabean yang terletak di area Pura-Pula di Buleleng bagian barat. Kata Pabean tersendiri diperkirakan berasal dari sumber kata Bea, diiluni awalan pa dan akhiran an, sehingga Pabean bisa diartikan sebagai tempat aktivitas yang berhubungan dengan pengenaan bea cukai dari pelanggan yang membawa barang dan barang beban. Pura Pabean merupakan yang terlibat dari Subanda atau dengan sebutan lain is a part of Western Buleleng. The term of Pabean is believed to be originate from the word Bea with the prefix pa and the suffix an.
Therefore, Babian can be interpreted as a place related to the activities of customs duties for sailors who bring their goods to Bali. Pura Babian is dedicated to Ida Betari Dewi Ayu Manik Masubandar, also known as Giri Koncho Dewi. Ida Betara, who is enshrined in Pura Babian, originally came from Solo, then migrated to Madura, and eventually arrived in Bali at the current location of Pura Babian. Pura ini menyimpan kisah nostalgia persinggahan atau sebagai pelabuhan bagi pelaut dari etnis luar Bali seperti beberapa abad lalu. Dalam perwujudan visualnya, pura ini memasukkan pula unsur-unsur religiusitas agama Hindu, Bali, Cina Siwa Buddha, Tao, Konghucu, dan Islam. Adanya peligi-peligi yang bernafaskan beberapa keyakinan atau kepercayaan ini membuktikan adanya perkawinan kultur wujud arsitektur Pura Babian ini. Ladies and gentlemen, distinguished guests, excellencies, this temple holds nostalgic stories of the surgeon and harbor for the sailors from the non-Balinese ethnic group several centuries ago. In its visual manifestation, the temple incorporates elements of religious beliefs from Balinese Hinduism, China, or Siwa, Buddha, Tao, Konghucu, and Islam, and the presence of different shrines respecting various beliefs of faith is evidence of the fusion of architectural forms in Pura Babian that represents a cultural marriage. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Just daerah yang membawa papan-papan yang dibawakan oleh Cekek Bagus Jembrana tahun 2022 dengan menggunakan busana terbang Monas Jembrana. Barisan selanjutnya adalah barisan pembawa tebu, bandra, kobek, payung pagut, tedung agung, gamelan bulu gaijo, pajekan bunga dan janur, payas agung, gamelan semar peguringan, dan garapan tematik Pura Ancak. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Jembrana Regency, under the leadership of Regent in Nengat Amber and Vice Regent I Gede Mura Patriana Krishna, presents Pedaya with the spirit of Adicita Segara, or marine technology. Pedaya begins with the processions of local identity, starting with the bearer of the district's name board, carried by Jagat Bagus Jembrana 2022, wearing traditional woven fabric unique to Jembrana. And the following procession includes the carries of sugarcane, bandrang, kober, pagut umbrella, tadung agung, bako, gadir, gamelan, flower and coconut leaf bearers, payas agung, semar pegulingan, gamelan, and the thematic composition of Pura Ancak.
Ya hadirin, saat ini di tengah-tengah kita sudah saksikan bersama barisan Pajegan Bunga dan Janur, barisan Payas Agung khas Kabupaten Jembrana, gamelan Semar Pekuningan, dan nanti juga kita akan saksikan bersama garapan tematik Pura Encak. Kita akan saksikan bersama garapan tematik Pura Encak menceritakan tentang perjalanan Danggang Menggantang dalam menyebarkan ajaran agama serta tatanan kehidupan. Dalam perjalanan beliau melalui lautan menggunakan buah labu, beliau terdampar di sebuah pesisir bernama Tanjung Ketapang. Tempat itulah yang kemudian menjadi awal penyebaran ajaran agama dan tatanan kehidupan oleh beliau. Tanjung Ketapang yang saat itu diperintah oleh seorang perpandang bernama Gusti Ngurah Laksana. Seluruh rakyat tunduk memerintah. Kehadiran Danggang Merata di Tanjung Ketapang sempat mendapatkan penolakan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, here is the thematic composition Pura Encak. And this composition portrays the journey of Danggang Merata in spreading religious teachings and ways of life. During his journey, he sailed the sea using a calabash fruit and stranded on the coast of Tanjung Ketapang. This place became the starting point of his mission in spreading religious teachings and a way of life. Tanjung Ketapang, ladies and gentlemen, was ruled by a respected figure named Gusti Ngurah Laksana, the entire community obeying his orders.
Ya, hadirin, fragmen tari ini juga diiringi dengan gamelan jegot yang merupakan ciri khas Kabupaten Jembrana dengan dikolaborasikan dengan beberapa instrumen seperti kendang, jimbe, reong saipitu, tawa-tawa, dan kecek. Diawali dengan paman nama kabupaten dibawa oleh seorang remaja putri berbusana lalu makan kebanggaan Kabupaten Bali. Excellencies, ladies and gentlemen, Bali Regency under the leadership of Regent Sang Nyoman Sadana and Vice Regent Iwan Dia in Pedaya 2023 carry the themes Segara dan Negara, or sea and lake, as cultural interaction through the maritime. It begins with the district name board carried by a young lady dressed in prideful attire of Bali Regency. Sebagai implementasi tema Segara Kreatif, Prabanaka Sanding Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Bali menampilkan 3 materi, yakni tari maskot pucuk bang, barisan uperangga, dan tari ritual, serta garapan tematik dengan judul Segara Danu Negara. As the implementation of the theme Segara Kerti, Prabaneka Sandi Samudra Cipta Peradaban, the representative of Bali Regency presents 3 components: the mascot dance Pucuk Bang, the processions of Uperangga and ritual dance, and the thematic competition entitled Segara Danu Negara, or Sea and Lake as National Assets. Tari Pucuk Bang melambangkan sifat keberanian dan bertandaskan kesucian. Pucuk Bang sudah sangat melekat dengan masyarakat Bali. Bang berarti merah, simbol Dewa Brahma, yang artinya Sang Pencipta. Berikutnya ada barisan uperangga berupa kober, payung pagut, dan teduh. Puncak Bang dance, ladies and gentlemen, symbolizes a bravery rooted in purity. Puncak Bang is deeply ingrained in the Bali community, where Bang means red, symbolizing Lord Brahma, the creator. And the concept of Puncak Bang dance is originated from the idea of Regent Sang Nyoman Sadana Anda, who aims to create and awaken the spirit of Taksu, or divine inspiration in Bali, during the new era and Sakarti Loka Bali in Bali. Rejang Lampion merupakan garapan kreasi baru penggabungan budaya Bali dengan budaya Cina yang dibawakan oleh remaja putri yang merupakan gagasan langsung dari Gringsing Agung Bali. Tari Baris Bajra merupakan tarian sakral tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu di Kecamatan Kintamani, Bali. Tarian ini menggunakan tongkat Bajra sebagai sarana utama yang melambangkan senjata Dewa Iswara. Bajra sendiri mempunyai kekuatan untuk menebus adharma, menjaga dharma. Rejang Lampion, ladies and gentlemen, it's a new creative competition that combines some performed by young ladies. It is guided by you from the Next, Baris Bajra dance is a traditional dance that has been performed since ancient times in the Tiga district of Bali Regency. The dance involves the use of Bajra stick as the main prop, symbolizing the weapon of Lord Iswara. Bajra itself possesses the power to transform Dharma into Dharma. Selanjutnya atraksi tematik Segara Danu Negara. Sebagai sajian penutup, Duta Kabupaten Bali menampilkan garapan tematik berjudul Segara Danu Negara. Garapan ini terinspirasi dari akulturasi budaya dalam pembangunan Pura Dalem Balingkang yang melibatkan masyarakat Bali dan Tionghoa.
The thematic attractions, ladies and gentlemen, Segara Danau Negara or Ocean Lake Nation. As the grand final of the representative of Bali Regency present a thematic competition entitled Segara Danau Negara. And this competition is inspired by the culturations in the constructions of Pura Dalam Balingka involving both the Balinese and Chinese communities. Diceritakan Raja Jayapangus memiliki istri bernama Sri Prameswari Induja Ketana atau Dewi Danu, yang mana pada masa pemerintahan di Panaraja, Raja Jayapangus memiliki seorang senopati bernama Empu Nirjala, serta dua orang penasihat bernama Empu Lim dan Empu Siwagandu. The story, ladies and gentlemen, revolves around King Jayapangus and his wife Sri Pramaswari Induja Ketana or Gadis Danu during their reign in Panarajan. King Jayapangus had a senopati or military commander named Empu Nirjana and two advisors named Empu Lim or Subandar and Empu Siwagandu. Setelah hancurnya kerajaan di Panaraja, maka Sri Jayapangus dan Kang Ciwi beserta pengikutnya yang tersisa pergi mengungsi hutan Jongles, kemudian membangun kerajaan di Kota Dalam serta tempat suci bernama Pura Dalam Balingka. Primadona Pura Dalam Balingka yang merupakan akulturasi budaya Bali dan Cina dengan latar belakang kaldera Batur, yaitu Gunung Batur, Danau Batur dan sekitarnya, yang merupakan geopark dunia ikonik dari Kabupaten Bali. Ikon ini dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan dan tentunya oleh tangan-tangan karya anak Bali sendiri.
distinguished guests, ladies and gentlemen, now presenting Badung Regency. Sing jodoh ulian mandiri, negara panorajoni, jalan, iringan pejalan penuh dengan genah mas ayuban, jalan, tiang sairing arat. Aku carikan doa, yang dilakukan masyarakat Kabupaten Badung. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Badung Regency under the leadership of Regent Nyoman Giri Prasto and the Big Regent Iketetsuya presents Peda Air with the theme Segara Wisata, the beginning of the Bali tourism. It begins with the Regency's name board carried by a couple of yacht dressed in traditional makeup, and this is followed by processions of Tedung carried by Badung's teenagers or young people. The inclusions of Tedung as part of the parade aims to introduce one of the micro business undertaken by the community in Mengwi, Badung Regency. Badung or Mengwi, ladies and gentlemen, is known as the village that produced Tedung or traditional Balinese umbrellas. To embody the theme of Bali Art Festival 2023, the representative of Badung Regency presents three main elements: the mascot dance, Sekar Jepun, the establishment of the first hotel in Kuta, and the thematic creations of Layar Samas. Tari Sekar Jepun, tarian ini merupakan maskot Kabupaten Badung yang menggambarkan sekutu bunga yang sangat harum dengan sari melekat pada mahkotanya yang mencerminkan menyatunya pemimpin di Kabupaten Badung dengan rakyatnya. Diiringi dengan sayup-sayup suara gamelan gong suling yang merupakan barungan gamelan yang didominir oleh alat tiup suling bambu yang didukung oleh instrumen lainnya. Gamelan yang berlaras pelog 5 nada ini diperkirakan muncul sekitar tahun 50-an. Badung Regency presenting Sekar Jepun dance. This dance represents the mascot of Badung Regency, depicting a fragrant flower with its essence attached to a crown, symbolizing the unity of the leaders of Badung Regency with its people. It is accompanied by faint sound of gamelan gong suling, a type of gamelan dominated by bamboo fruit instruments, supported by other instruments. This ballad five-tone gamelan is estimated to have emerged around 1950s. Gong suling, which is essentially a bamboo flute ensemble playing roughly rhythm, is usually performed as an accompaniment to dance or rap. Garapan kreasi, berdirinya hotel pertama di Kuta. Pada saat itu masyarakat Kuta sangat berkeberatan dan memprotes dengan keberadaan orang asing berkebangsaan Denmark bernama Max Jensen Lenny yang kemudian dikira hantu mengusik kenyamanan masyarakat pesisir Kuta. Hingga akhirnya Mas Rohani memperkenalkan diri bahwa ia adalah seorang wisatawan mancanegara yang berniat mendirikan hotel di pesisir Kuta. Creative Creation, ladies and gentlemen, established one of the first hotel in Kuta. At that time, the Kuta community strongly objected and protested against the presence of foreigner from Denmark named Mads Johansen Land, who is initially mistaken for a ghost, disturbing the peace of the coastal community in Kuta. Eventually, Metzlayer introduced himself as a foreign tourist intending to establish a hotel on the coast of Kuta. Finally, the Kuta community accepted Maslany, and with the presence of the hotel built on the coast of Kuta, the village of Kuta began to develop with its beach tourism until now. This creation is accompanied by a set of Keluarga Berkata. Akhirnya, masyarakat Kuta menerima Matsunage dengan keberadaan hotel yang didirikan di pesisir kota. Desa Kuta pun berkembang dengan pariwisata pantainya hingga sekarang. Garapan ini diiringi dengan seperangkat gamelan Baragancu.
Samas merupakan garapan yang terinspirasi dari tabur Plegongan. Liar Samas karya seniman Kuta yang bernama Elotri. Menurut beberapa sumber, Liar Samas berasal dari kata layar sama yang Excellencies, ladies and gentlemen, and now we are watching the Samas creation, Layar Samas. Layar Samas creation inspired by the Talagongan percussion commission called Layar Samas by Kuta artist Lotrin. According to the Belgian sources, Layar Samas originated from the term Layar Saman, which means never spoke sails. Voting on this area, the creation is presented in the form of graphic dance. This dance portrays the abundance of fishing boats or jugons on the Kuta beach with their sails unfurled, glittering in the sunlight. Accompanied by rhythm percussion, it provides a dynamic representation of tourism life in Kuta. The Kuta area remains a favorite destination for tourists from both domestic and international locations. Not only because of its strategic location, but also due to its comprehensive facilities and the lively and bustling atmosphere it's known for. diiringi dengan hentakan perkusinya akan memberikan sebuah gambar dinamis kehidupan masyarakat di Kuta. Kawasan Kuta masih menjadi destinasi favorit wisatawan dalam dan luar negeri. Bukan hanya lokasi yang strategis, tapi juga fasilitas yang lengkap dan identik dengan keseruan dan keramaian. Ladies and gentlemen, coming next from Klungkung. Kabupaten Klungkung di bawah kepemimpinan Bupati Inyoman Suwirto dan Wakil Bupati Imani Kaster pada PNAY PKB ke-45 tahun 2023 ini mengusung spirit wisata terlebih segar, pariwisata di bawah laut. PNAY diawali pembawa papan nama kabupaten yang diiringi barisan busana daerah, yakni terdiri dari 1 busana payas Madin dan 2 busana payas Ledunakan yang dibawakan oleh gadis belia berparas ayu nan anggun. Excellencies, ladies and gentlemen, Klungkung Regency under the leadership of Regent Inyoman Suwirto and Vice Regent Imani Kaster in this PNAY of 2023 Baria Festival embraces the spirit of marine tourism under water tourism. PNAY begins with the carrying of the Regency name sign, accompanied by processions of regional costumes, including 1 Payas Madya costumes and 2 Payas Ledunakan costumes, presented by graceful and beautiful young girls. Sebagai implementasi tema Pesta Kesenian Bali tahun 2023, Duta Kabupaten Klungkung menampilkan 3 materi pokok, yakni tari sekat cempaka, maskot Kabupaten Klungkung, garapan kreasi ragam ikan laut, dan atraksi tematik Batu Gede Mencari. Tari sekat cempaka adalah tari yang mengisahkan bunga cempaka. Bunga cempaka yang dikenal sebagai lambang kedamaian dan keikhlasan. Sekelompok kulitnya dimanfaatkan sebagai obat, dan daun yang berwarna hijau lembut gemulai dijadikan polosan banteng bagi umat Hindu. Bunga cempaka yang menghantarkan hasrat serada bakti kepada Sang Pencipta bagi petualang sejati yang mengungkapkan cinta, kedamaian, keindahan, dan keharumannya memberikan tutur kejernihan bagi yang sesat. As the implementation of the Bali Art Festival theme for 2023, the representative of Klungkung Regency presents 3 main elements: the dance Sekat Cempaka as the mascot of Klungkung Regency, the creative work of variety of marine fish, and the thematic attractions of Ratu Gede Mencari. The dance Sekat Cempaka tells the story of the cempaka flower, which is known as the symbol of peace and sincerity. It is backed
used for medicine purposes, while its soft green leaves are used as offering materials in Hindu rituals. The Champaka flower carries the longing for Sraddha Bhakti or sacred devotion to the Creator for true adventures who express love, peace, beauty, and they find essence, providing clarity for those who are lost. The dance is accompanied by gamelan gong suling, a type of gamelan dominated by wind instruments of suling and supported by various accompanying instruments, including a pair of kendang kerumpung, one gurupulu, one cengkeng rijik, and others. Garapan kreasi, ragam ikan laut. Karya ini terdiri dari berbagai macam pasukan ulam agung yang ditransformasikan dengan sepeda hias yang berwujud beraneka ragam ikan. And now we are watching creative work, variety of marine fish. These creations consist of various different troops of ulam agung or a traditional Balinese performance transformed into a decorative bicycle representing a variety of fish. Excellencies, ladies and gentlemen, and now we are watching thematic attraction Ratu Gede Metawi. The scene is set in the coastal waters abundant with the richness of underwater life. The fishermen from Jumpai village are depicted in their daily routines of catching fish at the sea. They express pain as they attempt to cut a stingray they have caught. At the moment, Ratu Gede Metawi appears and requests the release of the stingray back to the sea. Upon witnessing the event, the fishermen release the stingray and make a promise to preserve the sanctity of the ocean as a marine tourism destination. And the Balaganjur assemble companies in these thematic attractions with dynamic and energetic music, enhancing the atmosphere of the performance. The main object showcased in the main shrine located in Pura Dalam Ped, known as the Pelinggi Ulam Agung, in the form of Gajah Nina or mythical creature. Mengetahui kejadian tersebut, akhirnya para nelayan melepas ikan pari kembali ke laut dan berjanji akan menjaga kesucian laut sebagai objek wisata bahari. Barisan Balaganjur sebagai pengiring atraksi tematik disajikan dengan dinamis dan energik mendukung suasana dari garapan yang disajikan. Objek utama adalah pelinggi utama yang berada di Pura Dalam Ped, yaitu pelinggi ulam agung berwujud Gajah Nina.
Peradaban multikultur dan ekonomi kreatif. Sajian Red Air diawali pembawa nama daerah serta dilanjutkan sepasang muda-mudi berbusana adat Payas Agung khas Kota Denpasar. Denpasar City, distinguished guests, ladies and gentlemen, under the leadership of Mayor Igusti Ngurah Jayanegara and Vice Mayor Ikari Agus Arya Wibowo, carries the theme Dana Cipta Segara. In this year, Pedaya, focusing on multicultural civilization and creative economy. The Pedaya presentations begin with the introductions of the city's name sign, followed by a young couple dressed in traditional Payas Agung attire, representing the distinct culture of Denpasar City. Pada barisan berikutnya, Duta Kota Denpasar menampilkan tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring merupakan maskot Kota Denpasar, serta tari baris Cina yang diiringi gamelan gong beri. Selain itu, pada barisan ini juga ditampilkan berbagai kostum karnaval yang diiringi gamelan Adi Berdangkul. In the following lineup, distinguished guests, ladies and gentlemen, the representative of Denpasar City showcased the dance Sekar Jempiring, which serves as the mascot of the city, as well as the Chinese baris dance, accompanied by gong beri gamelan ensemble. Additionally, various carnival costumes are displayed, accompanied by Adi Merdangge gamelan ensemble.
David Musisi, Lego, beserta dihidupkan gamelan Lego. To implement the theme of the Bali Art Festival 2023, the youth of the Pasar presents a creative center around the coastal life of Sanur. This creation features water dancers, fish, coastal people, and Lego dancers, accompanied by Baligongan gamelan. Dana cita segar, air adalah sumber kehidupan. Sifat air yang mengalir dapat mengisi kekosongan, memberi dampak positif maupun negatif. Keindahan Pantai Sanur tahun 1932 membawa pelantang seniman lukis dari Belgia bernama Adrien Jean Lemaire yang datang ke Bali ingin menampakkan kakinya di sana. Beliau menemukan inspirasi dari objek seni lukis, yaitu seorang penari legong dan cantik dari Banjar Kelandis yang bernama Ninyoman Polok. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Dana Cita Segara. Water is the source of life, and flowing nature can fill emptiness and have both positive and negative impacts depending on how it is used. Likewise, human beings, if they possess the quality of water, can still support one another, fostering a spirit of mutual cooperation and solidarity. The beauty of Sanur Beach in 1932 attracted the footsteps of Belgian painter named Adrien Jean Lemaire, who came to Bali with the intentions of setting foot on Sanur Beach. He found inspiration for his artworks in the form of beautiful Lego dancer from Banjar Kelandis named Nyoman Polok. Panorama indahnya Pantai Sanur melatar belakangi liak-liuk tubuh Nipolok sebagai objek lukisan Lemaire yang membawa kemasyhuran karya-karya lukisan ke seluruh dunia. Banyaknya spesies biota dalam bahari Pantai Sanur menjadikan inspirasi bagi Lemaire untuk menciptakan sebuah karya dalam satu kemasan museum hasil kerjasama dengan pemimpin pendeta Ige Ketut Aseman yang tidak lain adalah Ida Pedanda Madi Sideman setelah jadi pendeta suci. The magnificent panorama of Sanur Beach served as the backdrop for the grateful movement of Nipolok's body, which became the subject of Lemaire's painting, bringing fame to his work worldwide. The rich biodiversity of marine life in the waters of Sanur Beach became a source of inspiration for Lemaire to create a comprehensive museum collaboration. This collaboration was made possible through the partnership with Ida Ketut Aseman, the leader of the Belgia, who was none other than Proses kolaborasi sebagai pancar dari perputaran budaya tradisi secara kosmik membiaskan imajinasi yang terbangun dari emosional yang terkontrol oleh kesadaran dalam diri. Hal ini dapat divisualkan dengan lingkar ritual. Para seniman Sanur pun mulai melakukan pembangunan dalam konteks infrastruktur, seni dan budaya, sehingga pembangunan objek wisata mulai dibentuk. Salah satu tempat suci di antaranya Pura Sangkenan yang menjadi salah satu pusat persembayangan serta merta menjadi daerah tujuan wisata religius yang dipandang luar biasa oleh turis mancanegara untuk datang ke Pulau Bali. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the collaborative process symbolizes the cosmic interplay of our tradition cultural traditions, stimulating the imagination driven by control emotions and self-awareness, visually depicted through the ritual food. The artists of Sanur began developing infrastructure, art, and culture, giving rise to the establishment of tourist attractions. And one of the sacred places was Pura Sangkenan, which became a prominent center of worship and remarkable religious tourism destination of foreign tourists visiting to Bali.
ladies and gentlemen, that's all for the we're starting in tonight at 9 Bali Plaza for the opening ceremony of Bali Art Festival 2023 in Asaltan, Denpasar, Bali. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Bapak Ibu selama berlangsung acara dan mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Berikutnya kami mengundang 19 pada pementasan perdana Pesta Kesenian Bali tahun 2023 pukul 19 di Arda Chandra, Taman Budaya Provinsi Bali. Mau ngapain lagi? Mau salaman? Oh iya ya boleh tapi jangan ya. Satu ya melamar ya.